Bye bye. Addio. See you in Sardinia next time. Super. Super. Thank you. Увидимся на Сардинии. В следующий раз, она говорит.
imaš želje da kupiš za van, Suzaki? A bi kupio, okej? Lahko? Te pa prosim lepo, jaz smo karte premešala, ti pa si 3 karte potegnite. 3, da? 3, ja? Čakaj. Ne, samo malo moram bolj se zložiti. Vete, kaj imam nove karte, pa so take gladke, ne? 3 karte. 3 karte. 1, 2, 3. Hop. 3. Ja. Lepo da vedete mene. Svaka imate dobro kakega otroka, to še? Еще одного отрока? Ja. Одного хватит. Enega imate že? Enoga majmo. Ja, neko skrb imate z vašim otrokom mogoče, ali kaj je tam? Naš od... Kaj mame, nekaj se dogaja, ali pa mogoče lahko, da bo dosti bolel, samo zdaj za otrok, lahko je mečak, lahko je, ne vem. Dobro. Ampak ta bolezen ne bo nič hudega, ker bo to vse skupaj vrede končalo. To boste imeli za pozitivno pogled, tako ne bo nič resno, ampak boste do skrbljeni, ne? Hvala lepa. Prosim je to. Zdaj pa si gleda nekaj cent. Radi formalnosti, neka... Ради формальности центра. Ja. Формальности. Tako, vrede. Najlepša hvala. Adijo, hvala.